Халық пірлігін көне шамрық уяу бүлінде ела ергебе бұян. Шубашқарда рашири палы музыка хайла візем, хамыра рашизір курмаспыр ыргымылық концерт жейртрам. Ана православий культуринда да рашири пөджі хулазымбе ялтыды мезені шайын жейртердеш. Унда адыл жидрігінжі пулдарулық ушканезем худшынжеш. Концерда республикари агропромышленный комплекс да социал дымраштегензене халалана. Кураганзен ежинже ялда ишлезе пурнаган шинзем. Тухтырзембе врендегензем культуры журденжевой хураганзем тада ыттыземге. Фестиваль тептеллеве халық юрризембе ташизене ожахылма пулужасы, халхи композиторзембе палаштарасы. Концерт программе кыжалхи еще уйгинже мускаре заради паркра премыш худ сцены жине тухна. Кайран Севастополь, Чулгула, Шубашкар хулызене читня. Уявра шре палырных астарзене хизеп худжезембе тада парнезембе Числарищ. Эмерзем тарышы ытты галышыннезембе тусла, пірбірне полышса анланза бұрнма хынықны чывашынны. Палыртыры республика бұшлығы Олег Николаев. Халық пірліген көне вара тебір хучен шак туслыға шереплетме аталандарма май барад. Шагу яв перен халық пірлігне таван жыржыва юратныне, унын хваджбе адаланы вежін, кадембех тума хадерине санарлад.